Bismillahirrahmanirrahim. Kwezi watukufu wanama wa Komori, ngani mnikoni ze salamu za Kiislamu nyonsi pia hena mru mkomori ulona ye nationalite komorieni, ngani mniko salamu juu ya hahe nezimgu yamnike rehma njema, yamnike resiti njema, yamnike maisha mema, yamnike supie sante insha Allahu, heze baraka za Mwenyezi Mungu ne mitume ne malaika watukufu. Ngamonao banu jundrao banu vanunga monawe heni mrujomba banu heni mrujuo Paris kamili ujuo Paris le 75 ikabidia jomba banu none sawa banu na mangaliendo banu na mangaliendo batukufu hena mrujuo Paris tizamba hunu vanu opera gamjau opera yabonga birao ye erreur a yimau vahandu vambilwa wo oberi nana ngabwe linyi seti ngabwe linyi witi zobira vanu pia nane mabisi kama mabisi yao tsaya una mabisi pia singobira vanu ilonde le bus 20 tsayilo libiri. Donc vanu mbaba handu ba strategique vabirawo zombo zinji vabirawo lizona hamba ze metro nana erreur vabirawo mabisi. Donc vanu opera donc watukufu gamonao ka tijabanu damamiche njabaliwa wanaama ngabwanama wenji wakanza waje chasamba nono ngamwendo damamiche nende obahanu ye presida wa hedaula azalia jokaya harume l'hôtel a jokaya tijaba nabasa e makatin rongo bana basa ngami harume l'hôtel ngami karbuna ne l'hôtel obane président wa hedaula président de l'Union africaine ya Lio ngami karibu banu ganso avasembe banu nitsengele mbabu sina mwene sani ye l'hôtel a Lio sina mwene sani l'hôtel a Lio tina zamba shanga njoka wanyanasi wa hedaula ya mabajani esawa jua ikabidi waremezi sabu wajue hau wapare Beti Salama Hamadi Zwadungo Hambakari Beti Salama ngwaniko des informations na watsopara Beti Salama wawanike les informations wajebanu vanu Lio banu bamiti na ruha banu leo rane jaje message ndio kanzanto banu nyambe banu gananzo mtendela be manama salama mwana mtukufu Abdushami manama mtukufu Hamad Mbaye salama na zimwendeleni ngono rane jaje message nanzo nitobre batukufu gananzo na be manama mtukufu Laurent Désiré bati mwana njabanu nimshukurie ze message ya towao parce que ngono soka kweli c'est un grand patriote ngono soka kweli etimrado tarumani wangu shati yo tsahe manama mtukufu Laurent Désiré utsikiri udojibu wangu emne jana ululo maure wola mtsaweni ola katibani haho keja kabidulo jabanu wamjibu manama Laurent Désiré walangu pulwa ni maktiviste wa hedaula mabajani hunu ngwampuwa wekansi ya bandrabo yekansi ya da wangu yekansi ya da wadzadzahatu ngwano walado ando hedaula mabajani. Donc manama Laurent Désiré usikiri do tular ma piège kansudu ambazi message za haho ngwano wenese kawetsi mru udungo rumilwa manama Laurent Désiré salamu na mtukufu Abdusalam salamu na zondele ngono mna message mtitwa sasa na kanzani behebana wanyanasi wa rular harma bananzima rular mabananzima na mbimera ngo watukufu lekeze telefoni banu ni hansi banu 2 minutes njeni mwene seni mbabi tena karibu nelo tele president wa hedaula banalio msamani rangu lekeze nsi ba telefoni banu 2 minutes batizaba ngami karibu banu swafi nelo tele president lio gono donc tizamba na muhimera ngo 2 secondes batukufu donc watukufu na message mtitina mtoni vya tena nambe wanyanasi wa hedela mabajanika manama mtukufu Idrissa Musa ngubaki hunu Faransa rikevadzima neba na yinu katusa Komori katusi hashangu baki hunu Faransa manama mtukufu Idrissa Musa ngono watukufu tizaba na mwangalie
Kamwangalia huyu na muone. Ni kazi ndini bana. Ni kazi wandi sécurité. ESP sécurité. Na mangalie derrière tena. Na mangalie derrière. Sécurité. Sécurité. Maria. Zinu tikanza njeno nisokaya ni vehelinu ni jeni karmelo telibanu nje sécurité président wa hedaula. Intikado handani mijo mbaba hanu jabane président liyo. Intikado handani inikado bili. Tijabanu nlido wanana swahili la mabajani waje. Gansa ho Faridini Sedabudu anjo kangu she message yino banaliyo waje banabasa. Mtsambe mlemewa ekamjambo kanisa azala jonu ngamchodo henda mwetaba naliyo. Ekamjambo kanisa azali ye president wa hedaula juja hunu Faransa ngamjo hendo banajokaya. Emana jara ngujana mana mtu henda mtsohuja hunu hunarngole telizabari mtsohuja. Bo gandrongo so Faridini hajimba ye swalihi borto ye mzeye barufu nanyona na solo Marseille bana fundi mkudu na soba hasumani ngansomba dolo hunu pari de groupe ya Faridini Sedabudu kamcha hunu kamcha sabanu l'hôtel ya azali sayinu sayinu timnikani ndisi opéra place d'opéra place opéra ndio karibu ya hotel no sina humnikani address na mtso para Beti Salama bala mwabakanganya wandu Beti Salama dungo mnikani information barufu wala dungo towanya na sondo ondolani kajamba nge na wandu Beti Salama dungo mnikani information na wamnike Salama manama mtukufu Tiram Lilian Komoko le grand général emanyana si hajimba iswali kujambanga wina wandu dungo wapara ma politicien wandu wahe daula gauna rudungo wapara ye wapara woniki adresse ujahun borto yemzei bala borto mzeba hombo kanga una wandu Beti Salama wadungo nika les informations wapara wonika ujahun bo borto shamsi bakimonda ni hanyu mle mayele nele dziwa nentibe mlale mdora marongo mdosiuha yoside helimbre patrioti yotinde helimbre patrioti yotinde helimbre uliyo harma komba side heliyo yo mimi négociateur emanana banga njonje ni joba ni president yaliyo ni jeni msekirize ni jeni moneni nyinyi kanga mbyo sibuti mje dabo kaminga mina principe minga mina objectif bwana mimi ngamina objectif ubanuna zingara tizingara sambanga nanzo azalinga ni manzo ngaranzawe president wa hedaula ngaridunga waze fikra za hahi ngarimdunga weze projet njema yazifanya remonti ya hatu ngarizo ebana tarona misiro hamba ngarizo nao ze projet amtsawana zenzia zifanywa imakatiano itizamba ebana taronao donc minga mina principe emana nyinyi principe ya hanu mwamba ngamanzo mtowe azali mumtowe so ihaja hunu lewe imana mtujwa majaza barindi bu Faridini Sedabudu minga nimlidoni misina ruhaba mimi négociateur gansoba kivanu hata enga sina sanga gasina 21h52 précisément 21h52 gansoba kivana ta 22h30 abanga ninya 40 minutes msaro mjabanu bu Faridini Sedabudu ngami banda mamiche na bwari mwelo tele president liyo kabati sécurité hata et policiers françaises ou les autorités françaises les agents de sécurité rapprochés wabirila we daula kwati banu kabati mbrobano hata bo fahari kabati mbrobano hata ina mje kakulinywa na ume mitsudo hamaganya zifuba na mje kakweli shana mtile mayele niledziwa nentibe mlale mdora marongo dawina borto yemzeye wanondongo wanruka sur le terrain ya mambo kaya votre ennemi hajaunu Faransa wanrufanya staida hata wendo banaliyo wendo watsa wendo wareki wendo are kiyo hawa muue shandu kwa dase wadora marongo na mjuhe mje miti sabanu
azali twenge bange banu opéra l'hôtel ilo banu opéra kunu deuxième arrondissement bu Faridine Sedaboud so kansar mazira zon tsamba mnyanya hata basi yabozi nuba komori na mremarke kazinu preuve mwana maturamu lilian komoko mwana maturamu inu preuve ino soka kweli wanruane sawa lemewa sawa lemewa wanruane sawa lemewa sawa kubalika washindwa sawa shindwa yo preuve na ndiza kweli na muone na mtsowona mwanama Omar Mirali ngamdugo mwana mazerezo kajatawa helewa hatawa katsuno kabanu mwanama bahe borto yemzei ngulo jabanu shangu fanyo 2 semaines hajaba na bom nyanya hatawa henza ila baranga tsomba kai katsuno hatawa mwanama bahe barufu bahe wala dungo twanya na tsondolani gutu fanya 2 semaines au mwezi hajambo mnyanya hatawa henza yone système atufanya kwa nado jabanu tous les 3 jours au 4 jours ha mahali ha 2019 à 2020 we jambo mnyanya esawele weke kombeni saisa donc gwajodo fanya mwezi waje wajarunge babititi warduenza heya bwanza watodone sokaya nga ubanu nga war makomba heya bwanza wadone sokaya banunga sarmwe komba yinu toujours karjalash sharele wakakweli washindwa isawa poser les armes gamnungo na Nurdin Mbaye bakumori Nurdin Mbaye wala donda place de la République gamnungo mona banu hata waba donc narikubaliana kakole kompani saisa kobobira president selection zamba kobobira kabati mbaba hanu hata kabati isu mjobira donc abangara shukuri yao ya poser les armes inu preuve bakumori uka azali president wa heda ule ya jahunu Faransa rangosu kwa jana nge hunu Faransa kartatso unando heda ule mabajani watojwa wa hezakio hawatojwa wa mbangwa janawe akahujesa wakazijua watojwa wasiha wenda ruasi hamanda dizwadu gofanya bakumori hawatojwa lotelo banali yo watojwa warikio shabasi watsodaza yabo iyo preuve ka kweli esa washindwa iyo preuve ka kweli Faridine Sedaboud esa helewa ka kweli banu basi esa rishindwa ziri mabiani zinuri mabiani kwani sinuri mabiani no ngani monisoni mbabintiti gantsoni monisoni mbabintiti banulio mbabintiti kwani sawa kwani saya ganso monisoni mbabintiti malangiyo sabe l'hôtel ngio karibu bale ngani monisoni bale l'hôtel ndabale ngamono bala balumo njoula dabala chantwanza ntizamba ntwanza nimikani adresse gon wala ntwanza nande comment s'appelle l'hôtel ndungo tsali za information biti salama na mtso wa para mnikiwa ngamwanao bantsaba lo travaux abanga namjue kabanga mikaribu ko yabunda yabo gon ngabo travaux en face des travaux et l'hôtel ngio yabo en face des travaux gon en face des travaux ngani moni soni ritsa inu ritsa mi pra win ruin inu riambilawo donu rue donu voilà rue donu ngamona ritsa ilamba ilobala rue donu il a rue donu il a ritsa ilamba rue donu donc watukufu ngamjua ondokaye president Wahed Daoula Azali emanaka jahunu ngamzijuao sommet jokafanyiwa le 22 namsamahani le 22 et le 23 sommet international pour bâtir pour un contrat entre le nord et le sud, entre les grandes puissances, les pays en développement en émergence. Tizamba ma message juzi ngabo 4 points jokahadisiwa le 22 4 points et yahandani redonner un espace budgétaire aux pays qui sont en difficulté, qui font face à des difficultés en long terme. C'est-à-dire des enti walo pauvres, des enti watabihao ndongo zilo muhimu watoshindo zijere ngasina
panza linjinga sina mahana watoto gérer ces problèmes hizo gwanzo atwalia mwe point watwa et des hizo point yabili tsena joko hadisi le 22 batukufe mana e president akajahunu yabana nzoni ni le Zimbabwe wanyana se wedala mabajani wadungo jwa we kansi wedeya le président et bala azali ngondo ya Henry azali ngufungu tolafanya beaucoup de voyages azali kartumelewa bon abalo anuele Zimbabwe ntintsi genje no jibuliso alelo tsena et point yabilo juka hadisi tsena faciliter les investissements privés doit walona des entreprises privées gwanzo wa sebiet tsena. Troisième point c'est très important et bien c'est encourager les investissements dans les infrastructures vertes et les infrastructures vertes et bien ils ont des espaces de mahalani malaulo des espaces naturels ou kangazozi hantiwa la nature irantiwa pour aller à l'émergence parce que c'est un bien pour les êtres humains, les espaces, zehantiwa. Quatrième point, c'est eh bien, c'est de encourager, faciliter les investissements innovants. Faciliter les financements innovants. Pour les pays wanzao, des entités zende en émergence, en émergence makatiano hauzentizilo en développement c'est-à-dire gwanzao wa mobiliser wa edizenzi hizo yabanjibule su ala emasu ala maneao zepone hizo yabo hizo ça nous concerne ça nous concerne parce que si tu veux ça garzijo son sipoka yentiahatu c'est un petit pays insulaire un petit pays pauvre c'est un pays pauvre ukaya gasi harmentia kitsena on a un problème climatique garona wo emvua isenyao namtona mwe emabavu ya hatu ya miro ya majile si hao imiro ya majila donc c'est un danger il a danger armasisi donc yonde kinaze point emane preza wa hedaula ya joba nule wo yaje ya financewa yaje riediwa armati ya hatu rijeri ediwa kon gabon tizi jo kabanu hamanti ye lila les îles de Barbade, Wadjokabanu. Tizinji, ma président Wenji, et président brésilien Wadjokabanu, et président Allemagne, Olaf Scholz Wadjokabanu. Hein? Wenji. Wadjokahunu le 22 et le 23. Donc après, et président Wahedaoula. Soit Josu Kwadjana le 18, Léon le 19, Gardiodia le 20, le 21, le 22, le 23, Azali Wadjokahunu au moins 6 jours. 6 jours. Batukuf 6 jours batukuf yabonga linda wandwa hedda la mabajani ngalindo Faharidini Sedabulu yajuhe yaje harmel hotel azali yalio haou yaje le 22 et le 23 au Malawi Jokakaya yesome et ça manjoka iho à partir de midi nyanyana sohedda la mabajani à partir de midi ganjoka rimo sommet le 22 et le 23 ganjoka yiho ganjoka yiho tudofanya message bano heli mfanye message heli ni mwene sene ba komoro kakweli ngamarimo sommet isa yonde heli mwanamme amandungo yo mbufanya mbwaswime yonde heli mwanamme yonde heli mwanamme kamba makaulu mbustehi iso ya hamba ba hilo 22 le 23 bo Faharidini ganjoka yiho inamje namjijeri monene inamje wanuja jeri monene shanto kaharma sobe ganjo henda bicherioni shatizambe preso heda ula 6 jours ngojoka hunu pare yabo na mwenes na mjuhe mchemezeka kweli shamsilali zinahaba mlele pati no mtuzi wa hema bawa haumle mayelene ledziwa nentibe mlale mdola marongo no borto yemzeye na mjuhe borto yemzeye na mjuhe mje bami tizamba gansoba kibana ta 22h30 et sanga sina 22h gasina 22h03 gansoba kibana ta 22h30
Gon 22h30 gan déplacement ban gon 22h30 shanga mlindaoni gon gan avance mbabi ntinto banu obane le tole liyo sinamwe na sene le tele shanga ntwa avance mbabi gan avance mbabi gon gan avance mbabi salama mwanama mtukufu Rimka bebe Rimka mwanama mtukufu oui mwanama Abdouchami Timononi Maoudou Batoukou fait message de toi très important et bien des démonstrations de force ya SRC wefanyo sokwale harma ye vili ya Marseille mwanama mtukufu Abdouchami ngari mshikoraoni ye démonstration de force wefanya osukwa jana Marseille ngari mshikoraoni ngari joja to message yo Maoudou so wa Komori izo mahamba nane démonstration de force yafanyiwa harimo mji mtukufu wa Mtsuje osukwa leo ne parti CRC ngari mshikoraoni ngari jodo jarmo message yo bayiti de message lo nyobanu shati jabanu harimo lo tele président ya Lio président notre président Azali président de l'Union africaine banalio tijabanu nije ni toreye uwanyana swahida la mabajani ukaya isam mhisanrabo uwa Komore so mjuani ukanganyi banu hanrabo ngani banu hotodo drage wanashahatu ngani banu hotodo towa nyana so mundolani ngani banu hotodo arnake wanashahatu mapesa shanganyi banu hanrabo sha ikabidi mdoneha harma mdoni ha dans les terrains hamada dami heli no banulio ikabdi mdoni ha chasulu kamdo dasa donc watukuf ngamoma isati mo banole tela président wali da banu babo chantu moni sani chan da banu en face da banu babo da banu babo ngamona uda yabo sayabo na président lio batukuf da yabo bon ngamona kabati sécurité hata kamunao yabonga njoka neno saidola mabajani sawa isawa wono ngwa jomba bahanu isanga ngwa jomba bahanu aboka sangwa sijwao isanga njoka izowa mbilo ngamisirika ngwa sijwao rangu hale ngwa sijwao shanu so ni kamba indis ngwa ni kamba indis ngano kamba indis place de opéra samanga mi opéra ngami opéra et l'hôtel tsayo abwa tukufu sayo yabo na mtso devine ils ont des hôtels zilobanu sayizo les hôtels donc voilà ngono donc tizamba Faharidin Sedabudu Hajimba Iswalihi Borto Yemzeye Barufu Nima activiste waheda uda mabajani na mjuhemje obanu azali yaliyo babala mambo kanga manzumtowe azali ba mambo ka azali kana dote milio he hunu Faransa kamtswanza dote milio he hunu Faransa so yahaja hunu ke Paris haja hunu rangujana bumalaba sinyi malaba hunzarione Faharidin Sedabudu hunzarione juhauje barufu ngo to wanya nasondola ni juhauje Hajimba Iswalihi mzeula tonjise kofia juhauje na mjuhamje Borto yemzeye Borto mze banukutilio gawe hunupari Borto msobo Borto na mjuhamje ikakoli nywa na umetizaba mitsina ko habanu gamba kibana ta 22h30 ni mlindeni ganso mlindani mjerionde kakoli wano ikakweli Sujabanu msokansi azali na lawe azali kriminali azali kana jahunu Faransa ye jahunu garjo baba mitso dotseha enga watukufu enga mweshele yawe nsihu Faharidin Sedabudu yabalia wanru ahili habalia wala alikari wala dunga na Place de la République na mrumbaba wende ruasi arwa kenda watsia azali besala zalaka hucha au besala kenda sana besala ka sasa Komora au besala ka hucha enga masheleao bahi Faharidin Sedabudu hatomna message mtiti harambia ndokaya vanu watukufu wa Komori rija hunu ruasi rija ruhunru azalesa hapashia karjam parisa watoka waidi basi alikari na mrumbaba ntujwa la mbaba dobe watoka wararu abunda ino weli wa basi ariwende kwa chamoni bahini abona sheme sajon choka chifantie bufa
Ivanu tujodunga dena ndo hili mabanga mdoru asima taya azali na mnjo kufanya mumna azali bana basa mtsambuka bana basa mtso muona azali bon bana basa mwene muone president azali mumuona eda ubo fari da una alikarga mtuka shina mfanye no azaliwa hasikreziwa no andia wabalia hasikreziwa ni les autorités françaises comment mjuka shina mnji azali mumfanye no gwendri na minga misuri kabala zila ndabu kwa jenda ruwasi zila ula mnyanya watukanza weneso kaya siri juha rindera tsa azali rimre horiho rimsise farini rimre tomati gamisiri chabla zila ndabu kwa jenda halafado jito kaya rende ruwasi shakar jona azali rende ruwasi shakar jona azali subhanallah rende ruwasi shakar jona azali bahira ngu yabo karja wa una tsena rangu azali ajohunu watsodaza lewo inu confirmation ino soka kweli daula mabajani se kazakif e daula mabajani saisa e daula mabajani se sabali ya batukufu inu preuve bakumuri panu basi msamhisa bo bolto panu msamhisa ndabo inu preuve bakumuri ka azali tsoi hajarangu rangu kwa jana kartumuna ni hata mtsodaza parce que ye diaspora ya baraka isawelewa uwa komori isawelewa ono uka azali wa inde president wa hensi ya hatu uka azali kweli wa inde mrumu afaka wa hensi ya hatu esanga renove projet ya fanyar hensi ya hatu azali esari il a conquis les Comoriens, il nous a conquis, mimi négociateur il m'a conquis largement. Hali tu dois hésiter mbabi azali ze projet jao hali mbabi tu dois hésiter mbabi shabasa izonona ulona matsuno nao tama azali kweli de mwafaka nitsi oinde president wa kweli à 100%. Mimi azali m'a conquis, il m'a convaincu. Il m'a convaincu. Bueno, il m'a convaincu. Afundishwa na bao daula ya mabajani namkubali kamshindwa namkubali inu preuve kako limshindwa plus samba na mangali batukufu banu opera regardez regardez na mangali magazeti mbla Lancel magazeti Lancel taile hule Lancel hata sidofanya zi hale sidofanya zi hula arimwe magazeti Lancel taila Lancel na malebisi talile lo bala ngilo karibu de magazeti kon hale sidofanya zi hula Lancel ka Lancel yo magazeti ngo huza mikoba très cher bon donc minga mibanu jusqu'à 22h30 sambokaya hunu Paris hunu kabati mana ntsoudwa tous les arrondissements yani arrondissement hunu Paris ntsoudwa mbaba hano banu operanga ni jondo hunu le deuxième arrondissement bon donc abo nywanya sedala mabajani na mjuhe mje na mje Faridini Sedabudu kesi trop tard na mjom jarmo l'hôtel Azalali yo sizamba nge banu opera l'hôtel ilo karibu banu yo source ya kweli ntajwa bandabo na mje banga milioni banu so jamkumcho kanso mwamba ndrabo wa kumora tabasi mwamba ndrabo tabasi halafu Faridini do kanso mbokaya azali afanya projet ndai balize projet za azali afanya nguzo zinji banu wotofa matso kutuona hata ze pari afanywa aba kajafanya d'accord kajafanya yema katana bango gufanya ndongo rina pasi makatanu ngazi jaro nao hata ronao ze pari afanyao ye paro yendo yandisa mtsuje ndo fumbuni ronao ile kezi wao ifanyi wao yewe kamkara yewe nezi ngungu mona ni zero hombi mloni zo nezi ngungu mona ni zero hombi parce que mitsu no hamba banu shinu shiengo ndicho mloni sho bufahari yewe ngamji pasa waibu monemse wala dungo karma badurdini bo masihu ntonto yele atipatsa ibatsungo fanya mafoto ya kichafu ya beshanruashi bo Faridini Sedabudu shiengo shinji sho pasa mraibu bahika kam stopidingo imaransi simaransi baba na sawa komore sawelewa azali katufanya projet na mnambia ce projet
Maula dotoa message bo Fardini Sedabudu nganjoni saze projet azali yafanyao quelques projets si des projets pia quelques projets bon azali hawa wandu azali criminel hawa wandu hawando kamransi jotoa dossiers lourds za hanyu bo fari maranti masuala yanu kamransi masuala jotoa dossiers za hanyu makri ze krimu mafanya mbapale ulani matsakatso nini matsakatso ngolwa ya mbapale nezinga mrehemu ya mlazebanu bema ngachijuro mambiani bo fari yakuteta hei yahe zemini olanda nyi bo fari mchudo samba hunu pari mchudo samba wandu mwe paratefon mohamba ka vala zemini zila za kwedi rikanza risisi azali bo fari kamransi chuto ritijeru toze prevuvanu ze dossier maranti masuala yanu mambaka azali hawa wandu ebanu gutujo azali president azali al-imam azali gutujo kansi ya jolwaya yabasha information ukanga wandu tsaunu wapanga kudeta wandu tsaunu wafanya wapanga mini wanzo jwa huwe ngutujo zake nsa jolwaya hau yabasa mwachomuwa njomba mfanya kudeta shabu marate ila complot kambransi babanga bo dossier la jotwa banu bo fahari bo hajimbaye bo bolto yemzeye bo barufu mwazi ya dingosi nezinguna warehemu faiswali na mutu na seri nezinguna warehemu ya walazibanu bema wale wakatsongo olwaya ndanyi l'opposition danyi bandi wahanyu wa hepatijua bani ze prevuriziwa no ze prevu uwandu weliliwa ya mrumshe wa mguna mrehemu faiswali komanda faiswali hazamba yabana ngoma nzo prevu ndini tsena hazamba Marseille mabunjili yo la reparti jour kaya wanyana suwa wa reparti wa l'opposition izona jamba banu ngamisiriko l'opposition wa jodoni yenga hata wa joni yenga wanyana suwa l'opposition wa dojo hangu wa dohuja wa una emruma hangu feswali baruani hadodungane na wandu wa jona feswali kamransi kamzia dingo sibabanga bano komoroti malaba halafa wa feswali na naseri na mutu ya wapangwa wendo wa azali wafanye kudeta balela complot ya warate ila complot sizamba ya ngafikiri kama azali msujuda zamje muwe yabo mimi na kansiba na basa loba no opera maname ya nipara yanambiando kai bo negosatu ngabo mrutsuocho yabo mrukada tsuocho yabo aringonza cha huwe gon habalia bombi hawabali ya pistoli ngucho yabo ngoja ja huwe hai ya fama tsujoda zan kansiba numbizo ya jani uhau ya bantu tsujoda zan kansiba ya jani uhau ntiji prepare bangu nje ndibi hau hauna muware jani ona hau ngafikiri kama wandu azalola yedaba bai kamransi bo fare masuala yanu masuala yao nganjojibu maudu bo fare maudu nganjojibu largement wa komori wa juwe ze kufuru mwakanza mfani bo fare Idrissa Dabu hambangu anzununi ke bila uzambara ma message juzi ukangwa nzo bila ya he president Azali nganjoni kamau iso nizo manzangu anzeru toaze dossier za hanyu iso makanza mfani ngarjo zamba mau kon iyo si de message lo niyo bana shati zamba simtoriani na munche bana miti zamba ngantsoba kibana ta 22h30 ngro bana simtoriani gantsengelo mbabibala watukufu gardin tsengelo mbabibala tsena gantsengelo mbabibala tsena toujours gantsunda bala l'hôtel Azalia Lyononika wanyana so hedo la mabajani wacha ijo krika ushe message wasarwe wajina munje batsami sami banu sina roha kakoli tizama nywa nawo wa kweli na munje kakoli nywandu wa kweli tujamshamba wako muri nrabu hata basi nrabu kanga manzo msisi Azali bonsi banunga mitido hamba banabunga mjoba komori gamjoba komori hata na jolawa wandu wanu watoransi kodo juha wudawo ta Azali esana kaminawo esa Azala jowunu mina ndado wapara na mjera tse Azali na mjwari ndo lotela liyo na mjwari ndo ruwasi hata mimi wa masihu na mweshireba tukufu wa masihu weka Azali matalenungu jwa maudu miju harangule wa masihu sindesila la ruwasi na mweshireba tukufu njaparo zifanya sindesila la ruwasi tikada na mana yabo rende la ruwasi rilala yabo hata 5 heures Azali akahuja iso pia minado nika ze plan ndami
halafu na walawa basi watu sa zero wasi zero mbui wasi zero no bwana wasi zero namjua mje belo telisa yinunga mi opera na mimi tsengana babitse na nangalie kawacha bamitsa bano alindo bano mitsa manga midama miche njadunga minambo shatsa banjo bano l'hôtel azali aliyo ni bakemba bibano bwana ni shelizo anya nasodela mabajano ebanuje azali so yaja kartumonani salama mwanama mtukufu Idrissa Musa mwanama mtukufu le grand général mwanama Idrissa enrichia ze message kandizongo bake hunu Paris ngo bake hunu Faransa rikesi na wari komba yinu ngarushukuri yao mwanama Idrissa ngarushukuri yabo bake hunu ha riwaneda sino ruwan ngarjwao kai sariganye komba yinu sariganye komba yinu sha ngarijibi wao ngarushukuri yao yabojo ujoba kihunu Paris mwanama Idrissa ngono mwanama Idrissa ngo unondo kaya tijabana ringo l'hôtel président notre président Azali Assoumani président de l'Union africaine yaliyo tijarimo l'hôtel ngamibanu donc ngatsubaka wana ta 22h30 nyonyo anana so hidaula ya mabajani ekakolo wa subuti wajebani namonao tsabano voilà wajebani voilà ça yabo yonde l'hôtel na les hôtels iso voilà d'abord samjua l'hôtel ngi karamule ngabo l'hôtel mbili nkuzi lo vanu nzima yapo ngono dabaliyo donc na mche bofari mimi sira kwa bantu zamba ngansoba kibano ruone kanga mtu huja kakoli ha ibani nyinyi ngamshakazondo bofari ngamshakazondo katshido zamba ngarashukuriwa president wa hidaula ngarimshukuriwa ka azalicho yata yende ha president de l'Union africaine ya joyenda armayensi ya Ukraine na Russia yenda ati amani harmazensi milizila yabale délégation yabale ma président africain yabale président sud-africain ne président ha wa Senegal ne président wa Zambie yabali wende Ukraine na Russia yati amani namti mtita madasi namti mtiti pauvre madasi ha namti mtiti ya diriger l'Union africaine bwa Komoro tizamba ya joinda ti amani harima tsiku harima Rusi halafu swa Komoro tsodaza waka wandu jandibo fahari tsokabida bwakanga ngamingo Azali mtujwa mshukurie parce que Azala wenda Rusi yenda harima un grand puissance ama Rusi heli yenda une Putin ha hawini yenda une tsina Zelensky Ukraine ilange jukarma arma l'histoire comorien bwa Komori ilange jukarma les anadi d'abord tsungo vumbula arma dunia kamili grâce à Azali tsungo vumbula arma dunia Azala tsungo yensi hatu tsungo rayonnement tsungo rayonne tsungo tula mwenje lumière arma hatu grâce à Azali il a réellement couille zingo Azali afanya arma en tant que président de l'Union africaine je déplace attendre yende Russie bwa Komori non non toi c'est trop il a bwa Komori un grand bravo président Azali un grand bravo bwa Komori hein il a bahati koyo namti mtita madasi hein un petit gouvernement un tout petit gouvernement madasi rindira dota amani harma de grande puissance hamala Russie d'abord yo preveno sao yo ne sao ka kwelensi hatu michulo zamba ilanti ya diplomatie ensi hatu batukufu salamu na mtukufa Abdul Hafur Shams salamu na zondele ngon salamu na mwanamsho wangu na mwanamsho wangu bueno salamu na mtukufu Mohamed Rajab donc minga mibanu zamba inga sina sangabi 22h arma 7 minutes ganjozi yabanu chansobaki jusqu'à 22h30 gansobaki banu linde wanyana sodela mabajani Faridini Sedabudu hajimba iswalinga we karibuna mibamu ngawo hunu Paris ngawo porte de la Chapelle bo hajimbai hajimba iswali bueno hajimba iswali ngawo ya côté ngawe banu porte de la Chapelle ngawe karibu
renga metro sara huje yo même pas 20 minutes ngo jondra abantu ngono faridine seda budu kutsi hule baho borto yemzei wenga uno hunu pari kutsi liyo ngawe hunu pari bo borto saro hawuje ha wala ulo dalla soni barufu ulio dalle soni wewe tsola dore marongo baonga uhule tsola ule mayelene ledziwa nentibe udora marongo wenga we hule tsobaki hivyo shanga na vumbo walo hunu pari na mjuhe mje kakweli ngamanzo mtowe azali ikakweli ngamanzo mumshangaze na mje batsami banu garcho wona ha mje kakweli nyona ume shikina kiri msuda hamba msuda kansi msamba wakumurinda bo hata msamba mnyanya hata ha wakumurinda ngwalindawo ngwanzo zitendwa mkaye sule terrain eheli mkasule terrain hamani zimnungo fanya enisa la jogun mkasule terrain mdo mshangaza na mje shatizamba na mtilema yele nentibe no mtuzi ha ne madaba neledziwa kali mnalemdo la marongo ha hamle le pati no mtuzi wa mabawa mdola marongo ha na mjuhe mje bofari han karangu jana azali aje kademushana atamna message mtsomvumbua ka azali aje unupari na mjuherende emena mtsombaza barindri no mia nanzunjuma mana nzunijue parce que eni saa zela johunu nitso juha mwende nitso juha eni saa zela johunu hata nitso twa message han eni saa azela johunu wakati nitso mbokaya wakomori heni loteli ya azela liyo na mregeze telefoni za hanyu mdwe parani mwe loteli mwemenya nimero telefoni ya hiyo mwemenya isofara paro zamba isofari yetu do zamba na mdo pare loteli yo mwimenye ena bofa joto message uparo wa Komori diaspora baraka wado pare loteli lo hunu opera rione joto message rione no mratsa be gudazo mratsa be halemewa no mratsa be halemewa no mama nywa kaidi mama nyindo wa kaidi nyindo wa subuti mratsa be halemewa bufahari no borto yemzeye utsabe hulemewa bo borto Bono, boto mzee utsambe hule mewa juhauje. Bono. No, hajimba iswalihi. No. Ratso mnyanya utsambe hule mewa juhauje. No, mitsoka hazini bangu. Rangu 7h du matin, mitsoka hazini ata 20h na mitsoka ro. Wagbo hilo msofu bakomodo. Mitsoka hazini rangu 7h du matin. 7h hata 20h. Siro hazini tsamisi jaban. Wagbo hinedi. Bwana sana ngamtsone zindu zangu tsazinu omkoba wa hangu saunu nandanata saunu banu munao saunu tsazinu rahanje do hangu bade message ni chokati to abo bo jioni abo mtsana shala buna kazini donc tsambani la wazina ntochaba sami tijaban salamu mwanama mtukufu president wa RDDC Fakim Radabi salama na zondeleye. Salama mwana mtukufu Muhammad Rajab. Wano, na sina mwana fakihi walemewa. Bani bakarijoka walemewa. Ngarijoka walemewa. Ngono. Shana wajuhe wajika kuliwa na ume. Tizamba mitika hazini toute la journée tsami. Minjalemewa tsamanga nicho. No maudu nila wazini, maudu njola wa 19h nila wazini maudu sen. Ngancho johuja. Ngancho fanya toute la journée. Shanjo ndamba wakati bo jioni vers 11h au midi nifanya mna message nganje fanya mna message mau ni la 19h ndrinje 27 yabo heni masiwa tujo jaban jusqu'à zalia rohe gatujo jaban ngamjo jamau bon yonde heli mru na principe yonde heli mru ularma komba ya kweli kaizombria zingara Shasilo jabal mdofanya sinema bofari sinema basi dukansi mwetesa wandu mwedrage wandu mwenesezi ufuba za hanyu mweparwa na shatu mwenesezi ufuba za hanyu mwewadrage mwewaringa mapesa no yesi komba jabal izo ndabo uo chamfu donc watukufu
ngari kazobanu ba ngasina 22h30 ngari kazobanu simwambiani ukanga mibanu harumwe l'hôtel président wa Daoula, président de l'Union africaine, al-Imam Azali Rimanzao, Azali président wa hatu Rimanzao, président wa Mwafakati ya hatu ngari Manzao. Azali et ça conquis, il nous a conquis, président wa Daoula, il a conquis le peuple comorien, il a conquis le peuple comorien. Garizonao, Katsazinota, Hajahun Hanafas, Kavasim Derange, Daoula Mabajanesa Wadaza, Daoula Mabajanesa Welewa, Esa Welewa, Ukakole Azali, Oindelo Mafakaneti Hatu, Daoula Mabajani Esa Walemewa, Ukakweli Kabati Bobira, Kobobira, Esa Welewa, Esa Welewa. Kakweli Azali al-Imam Azali nezimgu ya mnike mrimle nezimgu ya muhensi na moyo nezimgu ya muhensi vanu nezimgu na jeliye ye ze projet ya zitanziani zendeleye nezimgu na jeliye ze projet ya zifikri yao ya jokanda zitie tena armensi ya hatu rende arma emergency nezimgu na jeliya zitie insha Allahu ha batike problem hata insha Allah hezi baraka za Mwenyezi Mungu na jeliye yensi ya hatu batukufu ike nziani Azali yetie kosoni yendeleye yensi ya hatu sudo pepeya arme dunia amanizo Azali yafanywa makatianu ya sudo pepeya arme dunia parce que vanu yensi kedo pepeya arme dunia ya bongabo wandu wench des grands investisseurs, bueno, des hommes d'affaires, des grandes entreprises, wajo ya washakanga bonsi parole zil Komor, wajo tunda wasihe Komori, wajo wa observe, wajo wa analyse, et kange jo kiriwowo wa henti des entreprises armayensi, et kange jo kiriwowo, wa henti, waangalie izokara mafakana warmentiyo, wa henti armenti ya hatu, gono batukufu. Iyo, ça c'est grand. Ça c'est grand. Ça c'est grand. Na monete na batukufu ka Azali iyo malaya ndao hamade sommet joka fanyiwa le 22. Inu grand sommet ka sommet inu ça nous concerne beaucoup. Ça nous concerne parce que ça concerne pour les pays zentizilo pauvres. Zenti les petits pays insulaires, surtout les îles où on a problème climatique. Wanzawa etiwa. Donc ils ont des kina, ils demandent surtout donc Azali parce que ça nous concerne pour notre pays. Rigeri et diwa financièrement. Donc après Azali Katsulala, Azali Nguyedi, ils ont un Azali Nguyedi, Madame Komori, Azali Ngutsaho, le bonheur à tous les Comoriens, Naïso ou Wanyana Swahili la Mabajani, ils ont pas izo kwa tsuona na swada la mabajani kabanu Azali roha hajabanu c'est pour nous les Comoriens, c'est pour le peuple comorien. Izo wa Komori na muhematsu moni na muhematsu un pays pauvre madasi na muhematsu kakweli Azali roha inumi sadata hao zinu negociation hao zinu contrat ya hao wandu wajado risedia. Emana ze parezi fanya wema katiano ze parezila ngafikiri kazila Azala tukatoa hoposheni hauzila entreprise za hatu za Komorindo afine sauzila zila contrat international za fanyiwa soit contrat ya fanya dene Faransa hau contrat ya fanya ni Arabie Saoudite wajwari sedie ngafika l'hôpital El Marouf yala mapesa kala hoposheni Azali hauma pesa ya kalroha harma les entreprises za Komori Kamrasi Rado Fikiri. L'hôpital Marouf il a financiwa ni Mfaransa ifanisiwa ni Arabie Saoudite ifanisiwa ni FMI Front Monétaire International ifanisiwa na hizo contrats zakafinyiwa tena ni Daoula. Hizo contrats zakasinyiwa ni Daoula. Zakasinyiwa surtout na ministre de finance Mzee Abdou Mahdi Shafiu ende akasinye Mzee Abdou izo bakomori kabili sodo shukuri ya bakomori izo misada pia Azali jabanti zamba akatuja banu puriye katuja tujaya jone seba comme ça no bakomori mkeravi bakomori ridokana rinjankiri bakomori mkeravi tudokiri wandu wadoja wakantu waramada bobanu bakomori ritikubali na mbuhema asu bakomori
donc watukufu ngarika zobanu tizamba kavala yabo masihu mema mia nsobira mbaba remolo tilvala yabo gantsozime video bala antsobira mbabi nione ikantsona ngabo wa des agents sécurité wa he président wa lobala wa komori wa lobala wafanya sécurité ya président banjabira swapi chancho kopanda bwana baluncho kopanda bwana changa ni hopa da jubanu ndamonanga ni hopa da juu ndo pada juma le président ya liwar mo hotel ganso tende bala nawo ni kangabo des agents sécurité lo yabo nchona mbabi ngeni ka hweni nzangu ni kangabo ndalo yabo izo zabari batukufu ndamonanga banatendo banu izo zabari batukufu izo habari yabo masihu mema yabo maudu ngarjodiri nchiye mbabi na message yabo ri nijibu mbabi fahari hizo akamba juzi karingo nzo bila ya president donc jomnike bila maudu ngam jomnike bila maudu izo zabari batukufu merci beaucoup yabo masihu mema merci